where led that local economic development. If you say a new assemblies from the existing assemblies, no, na boundary disputes kakra. Half a particular area. Yes, it will be our yene swami for and but for now, no, I think with the coming of the new DC, no, Nema I from kakra. To minister him, so no, in charge of the area here. A couple of us will be to me as a telama as we. I was your for penny pa ya no ya by crash penny wa fija kwabro south man cinema. Yera a dupoku Christian APC and na ekasai. I was for Guswa the more so for the children crassi any papa moons and some so yera Augustine in Timna proba what they abba santamantama saying so near Tissy animal casse wa copy for no southwest abaton pesua so santamantama ya impuntujuma by a ye or coordinate ordinary kuche visia kwa kudiechri. Nua Ebenezer Owusu ansa edi echire yene nkodi nkomo Eben mai ejosu liba boga boy nkomo akwesi se ni oba afo no yi medasi ene anope wabra na abo no no pepepe ena minister Collins team otimi bepie mu e wotepa na ne botaye nyina ye se oba ba beboa se de be ya aban dwumadi a oye e wo sampesua no so no titru bibi fa akuaye ho ebiem so ayalesa bia ho enwomasua na afi so akwantempon dodo na aban no asese agu ne mentri so se oye no obetimi edi nani kwotwa wisie na edi nani ababa behwe na ebiem so so no wosane nananom hemfo na afi so assembly bedwafo e na afi so assembly adwumayefo ankasa enna apomuden asoye no wo muso so wo ye adwuma wo ho no wonu omu nyina asasia na wagenje report a wo muso so adwuma dia wo mudi no hase ni nyina report so no wo muso asese ewu se ampa nyoma wo mu ye no mansini no boa ma mansini no etimi atumpo ana anakwasem ni nyina ye adwuma dia odi no hase a wawie afri tepa sisi am no kasa ye gusuo ya ye kasa nyina no ya de se waba bepiem wa hafo no sauta wodi na kwan soade edi ebo friends ehemfo mu ha say no na all kasa wo ne kasa mu no di tudwa akire mu say anokwasem se Ghana nkasa anase awman bia betimi atumpon pa de na eba be kra behwe pa na enwumasua eyade se edimu entintima pa enu enenam so ma na do dan kwade free education eba be pie mu a chese wo ba be bi edi aboase na be ya suku nkoda wo mu ebetimi anya nwumasua mu papa e wo hase a obetimi anya fapem na afisu dache e wo mensi ni mu enti wono so no yade se wo da sa asem no edi wo hase no wie no sade tu nananom hemfo mu hase anim ne se Ghana hase no aban kwantimi trankan enya adwuma no enu ti no wapaw mensi ni krachi na afisu so mensi ni aso afo nyina e wo hase no en wode tu nananom ahemfo bedwa anim se sabra won ka sei wo busa nananom hemfo se aso mensi krachi fo no yade se omum ma omumenti so ede kire omu anase adwuma ayesuma ne se omra meye no eno na omu eye no hase sesi am no ka sei de guso wo di nani so de hunu tu nananom ehemfo eni mo hase a akakuma bi no wawie na DC a ono eye mrase abanka chepene Eben answer na obeko DC so no mame musa se emra honorable kasa no wo ni tuasa santimantama asem de ye ka obi a esena kwanye obi asena kwanye no ko afo no southwest no o kasa de former kwan wana ananso mo de omutiri ye o makwan nyina ye medase akwan ya de se akwakwa ya homete sempa e wo hase pa ma ade hia wo mu hase anokwase minister gina simpie so a o kasa no o kire se akwan ahodo e wo hase ni ade fe aban nani wo ho pa se obeye akwan ni nyina na obokuro bi ti se tika fremoja o kire se aban etimi eye sa akwan na e kire se aban nani kuso a wo ye ho adwuma na kwatempo efri deposo e kwakopie mu e wo tepa montre suro no kwan na ayesa atetia pansampa no na minister ka se nyakopon ya adoma kofijoba ono na ye contractor no obehwe no mo baba be ye kwan ne se de be ya adehie betimi atu kwan wo kwan so a kese omunti kutame ana eja me bia wo hase eti bisabre amero ka se de adehie ani abra akwan a wo hase de wo madi nka de ato ani mu dadada ama this minister so adisa emuaye dia mo mu atese akwakoye ni so pa wo hase atese nya asem kito
Yo, ebe da se enti enko tie DC ne nsam ode to dwa ho. Sa pepepe. Na obe monitor na osa evaluate sa fast program no de yen so yen wo ye mansi mu ha if you say fast program say o ma bedin de ba gen assembly no na ye be implemented that fast program no niti na ye wura wa ha adopai aye say we teacher ni na wo tra de we are be ne fe the bibi evaluation stage come na be bisa won kura no questions. And that's why Mama work at Crabia. Now, what they are just a doctor or no Matiasiana. So, Mantiasia, Ebia, let us say we use Yano, or so Sassano. That's how the church of before. And it didn't they, you were overhead the Yashian and said, the Yaks, that what Tinian, appear to me, I had dear, and now do open. And I'm saying a penny of Fentino, you were a quaba. Namidabasi. I was going to weigh a branca penny or war for non southwest about on Professor Yenra, a Joseph Frimpong Bonsu. And the equity myself for a professional concerning Emmanuel Osuansa and the Deputy Minister for Local Government, Hunsen some Echiwo for Naprobo as Antimantama City, Uzwedi a chain before to be observed for Numre, Eberborn on the Asadi Abremobi. Na watch you soon ye. Ana samba konso ba gentre ha wo my Ghana emu ene kasa fidie ne kasa mfonyina hodro so eno ana ya twia pia dansem twerofo ano na obi aka bie ne nya ne kogina se panyipa ya United Progressive Party UPP amanyoko no wada no yera kwasi ade wodike ne papa yi na no koyi ne kama ne trende papa na nya asem ketwa ne nyina no Ghana ye yontia na okoka ye no asem okoka akwatra po emma asem ayenka ni nchiri ni mako ene wi chiro okoka ya ma manhia ahemfie bi koso won mo so na akoba no sa na mahemfo ya won mo Kumasi Traditional Council bufu papa chere se wiasim abofra bo nwa no ma chechede na se ya yera kwasi ade wodike na no timi tira posare de na nanom hia no se wotumbe yi nsem bia no na wo mubu asra na no a hye da no na chese na da dua yi ena eso se papa ro wotumi kopiem e wo manhia ahemfie na ye kwa ma no so na ne amane boni kwa me redu akwa akodin komo ne yebisa nsa so yera kwasi ade wodike otumi koya na kwa me ma hai akosia majoso boyemu ai manhia tsai akosia manhia de oba na nanu mama mrem dia betumi akase enhye da nye bokko esan die sie ni ntino wodi kan akone ho dia to tiefu nyinanim akosia said dia wodi kan aka no sabia mekase manhia Traditional Council na trans na ansa na omo betrans no anope said dia yidi nkomo bi e kire se yewu dike akosia de odike ni kuro wo firi mu no ni fakutire eye buabasa eni njiri na ye hwese na buabasa bia na wakwesi no so ya che ebe ekodu ye na buabasa ewo no wache mu kire se sesi ade perifose de kan kan se afa pon wan na ahye eni ntino ono wontumi ntene fi won ka bibia sensetwefo de pribi moti a yenya ni na chibro emra menhia ampa yenya de chira ba menhia ba mikase menhia Traditional Council na nanumu ana nananom esori ya omo dwabo ni mu chame sori ye no de tudwa se etwase sa asme beto dwa no ye di hu enkomo na ana se omo eka hu nsam e wani breso mikase na nan matrase den na kosia na esweni na se okakire ebe na nanom achiamefo esori ya wo mu de efre kwentiri eye nanebu abasa se omra na wonu na ne famu no sa asemi ato ampa nanebu abasa en chi domina bai anu ache no na stage makase kase hene soso ono so babie anu so ache no yasan afre busapani anu so wo makase kase aye udike ebusapani anu ache no kwa kosia de kan hu biemu so aye kasafidi a yewu udike kwatena so aye Oyerepa FM and so ebusuafo a ye frɛ producer ye frɛ the host and I training na sabe no odan de fie no enu emusam ema ono so bai efi manager hwɛ fie no so anase kasa fie no so ye frɛ no kra no kasa fie wura nan kasa so ya to nsa afrɛ no akosia omunyina egye nanimu a isabre amikase
and some Gusu Epping Pension and Yasam Kuta Husha, who was a Mensia Asia, Mensia Niabre, now and some of us one Akusa, and Yasam Kitwa. Now, and no, and one day to say, a cobe now what you mean, and I was do the cake can smack a sebi, a walk as a Fidian Swa, and Namsuma Mensia Etiano, or more who be on 1 year. Now, or what to self ethic as a Fidian Moon someone, the Cacano, and the Mensia have a transit. The intima omo etwagano ado na akusami kiremu obra omo de kase fidie no eba menhia ha no na nan mo botie yi na nsem akase na ewo mu a eda adesema nyina numa adigya no anu mu ana nan mo hwe ya mo kire se dodo na e kan wa bonten se akosi ado de kene nan mo twere so gan ani nti no e kama yesi ya pam no na nan mo kire se nti sa de bi da na mo nsem na ebo bribra so che prei na so che wo man yi akosi ado de ke kan ya no anu ana boto na nan mo kire se sa wo hwe adanu a na omo bo kase fidie ne nsem a na omo tie no akosia de na wo mpa ne se nam so ma da nam se na asem no mo du na won na ahmoti nti no ewiem sakra kura esu kabiri eduru menhia ani nti no anu hu dan ana omo twa ye se omo de pata na nanom a omo bu afuo anti esu eduru ye akosia no akire no dodo na ka na bonte se ye twere tutu na no omo kire se ta ne mom no nkire mu no ane ye kese yi ana omo fresh akese 24 akosia medical dia en na nanom a na bu abasem ne chidom ade fi na makasi kasi mo mu na dua de se abekese na omo bisa yewura bu abasa se wona fekutire wudi animu na yesmaw na ubai asamban no odikenu owo hene yehina no ha kana na bu abasa editu na nan mu ina anim se wo besre wodike onu ankasa asemi no wodike ko dwa atwa ni ko hene na mpo no se de ni ko hene aka na asem se onu ankasa odike ba ye no ya de onu ankasa onu wo ti asem no wo twa odike asu what the South will be now so. Odike and Nakasa no about Odike, let me more Modia bar or no, Nana Macassi in any no. We bush you been from 9. Ah, not a hopo, any slow, any ferry, Nina, a journal, I won't one. No, because I had the person and Macassi in said. And Nam said, I say me no. Akromfo bi ba no so beji tutu ka no ni nyina ka ho ama we ka se no apoto kwa ani nti no wo sre se enya ade a betime gire na ani nti no se okase wo kwa ahimfi a na nanya bibi ade aka yewura na bu abasa ade sa asem nyina ade kiribura na akase ka se hine ade ne kwa pam a mo kire mu na anu no mo kire se na bu abasa wo kran ka asem nke ni se wo ba mu bi nanso no we fe kusentra na momu no wo mo hye ne se omu hiele ne adentere ne bu abase kase enna no obasre yare a odike ennam nana edmakase kase hini so edi betu nanim ni ntiro obasre no a wode ato wo mani se na wotwe mienu na odike se obenya kwan na ne yade no ne ho eba no a wetumi edi nananum echi na ode nse gu nechi aba na fi wa basre ana wo betie de nananum ewoka no na no no akosia no nsam ne sabe ya mekese eguso epempenso fekuta hodo ewo menhia no omo buso omo kasa na wotwe mienu odike de tu na nagwa abasa hinenyim se womba meka na omasre emfa nkyere emfa emano na miripam no watumi aba no enu no enu ho mpempeso na mekese na nanom eguso omo pempe na wo na nanom a agoso nanom enu abiri ye papa hanmo a sanko odike no omu nya no a na de ba ko na nanom san kan se odike ya agoro na nanom ho pese se ebra asemi ba ye no odike mo na dwene po se na chopa na chi npa na chopa ni bulu obabre no se o pa chew wode nam kase fidi akodo so ana wo ya mranto asem ekoso a ekoka nsem akodo a wo jim da de na asanso kofo eya makasi kase hini se ono ne nana no woka ho ana omu kodi asantman ne sa se mi so ya de a odikenya na dwi so san osache na dwi fi ho de a ana na kana nan so eso mu onye yakosia ya bi ka kosia ne se sabe nananom na wotwe mienu odike besra ye no enu ho pempenso ana mi keze sabe no eguso anananom etwe ho srani abesa ehwe se na wotwe mienu no won betumi apere so anase wo mpere so nananom bu afu ha no etre se na wotwe mienu no enya ade a wo betumi apere so nanso so no mu guso apere so a ewo ha mi keze odike na wotwe mienu ho sam ana wo guso sa oyerepa fm ebusuafo obo ba ye woni host na efi omo ka hu nyina no ho asem kra de ehwo na mo to nya mai akosia tie wo ha nananum eni brabre no
Ogum so a omo ekeka na ye hwe ye be pesi bia no miripamu no ye de wonsam ba betu bia ma Sompa FM for pra ye tetu na mo ba be hia hinta ye market business plan perform ye hu dia ekoso akosia Abua me kakro asasi no radio mpanyimfo a enei nananom ahemfo to nsa frɛ wɔmo na wɔm so ba bie no nyambia wɔm no asotwe bi wɔ hɔ de ma wɔm ye mo mu bu nkotodwe ɛde ba de pote na wɔm so nananom frɛ ye wɔm so wɔm yɛ wɔm akosia de be ye wɔm no de nya maaye no kwa no hu nsunsanso kwa ne se ebra ye frɛ wɔm mbeje nyina hɔ no wɔde tie se sɛ akachi ma nsantafo ye ekube bi a ye nsa hye botom ebi wɔ so an pension botom obi so on ma ne shoe so wajira so sempem ne tai bolukom na nanom hwɛ wɔm mbegyina hɔ ma pɛ no wɔm ɛkyɛn wɔm mu nyina mo fa mo pa bɔnko gu abɔntene obi o hye shoe kura nwɔ ne so se na mo na prada na akosia ye omu de begyina mpediko no ne mo ensem a wɔm bɛka kyerɛ saa radio adwumayɛfo die ɛno nya ma akosia sɛ odikadi na wɔtwe mienu ho no ɛno ɛna nanom egu so wɔm pempɛ ho ɛno akyire no ye bɛhwɛ sɛ dia wɔm bɛka kyerɛ kono so ɛno sɛ ɛbɛbɔ enti na kyerɛ sɛ wɔde ka akɔka bɛka wɔ mu nyinaa ɛnti sɛ akɔkɔba ne sei no wɔn bɛka wɔ mu nyinaa asɛm no abom ana wɔn mu di nka aka wɔde kadie na wie na akyire no ho poporɔyɛ na bɛso wɔn so akosia mpanifoɔ sɛ aboa odi angu ɛda ani a yɛhwehwɛ ne nto de odi yɛ na odi ma ne sanyɛ saa bi odi ke asɛm ɛna ɛkɔka bɛka wɔ mu ɛne nti ne mpempansoɔ na wɔtwe mmienu no a odi ke sɛ ɛde fa no na adwumakase kɛsɛ so de bɛsi bo abɛsa soɔ no ɛno ho mpempansoɔ ɛne ani berɛ ɛne ntiatiamu a nananom ɛde gu mpanifoɔ kora ɔmu gyina anim sɛsiɛ no akosia nya asɛm ketewa ɛna yɛnya ma ɔyere pa abusua no nso so tia yɛde bɛyɛ mu anaasɛm a yɛbɛka kyerɛ mu so ɛno nya nnu hɔ koraa mekɛse mpempansoɔ na wɔtwe mmienu no ho asɛm ɛna akosia ɛkɔ so saa bere a mekɛse Kwame yada so wa ekosofo ani di akire abusuafo yamane boni Kwame redu na yete na nka na kyese yeru akwasi ade wodike wakoka akwakoka ye nuanom nsem twerofo amene wom so ho awoka adwamu yie papaapa enti ye hwe ba bia na no hemfo asem no wom betumi ade akoduru Amusua yegu so Sompa 93.1 FM ye wi aprem to brekase ensema wodo eko twiko brema eko batane ye twakre nke o mamuni amanfo nkro so a ejamon petrepe ne mpatra pa magia tum na bia mu obia no yegu so aye bene kakra eyi ne wanwan ede emamo no sauti enka osunyane ne mpatamu a aha ye Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM also so no ejado ani kire sunyanom ene na hafo kakra ene ne buno isi kakra ye kasie emudampa ne sent no gia energy babia wa dwenche no nsusu ye fa dom ye wa bra wo kan ho wo ye social media ye platforms awodo ne nyina so di kan o Facebook wa ye mo akwaba ye da wase afa na nam kwa mu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena YouTube so no Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana ho nyina do adwenche no nsusu ye bia ho no mo a ye guso ye bekase ne mamu no ke enkomu ya yenko amano so na yene no enkodi nkomo His Excellency ya mo ha o ye ne megiri se mpomu ye nyana da roma me hu ye batia nyesa me hu dodo me kakra nse amanfo di two ba so officer ya na sheda nya bete one psychological trauma of the film but nyama da roma ye there me etie u kasa no ne se ne city outum se enye na enene nkenim se nananom efrew se ubeba o manimu ne minya na abu abasa no nyɛ nim nyasi enti nananom yɛ mo adwen se o mane o mo mpani fo kɔtena se you know ka se minni ho ntimi hu de si ya but nyame adaroma nim se mena nan wo mo bibia be bɔkɔ mredi na ba koso so ye yewura Santi bedi etu a we executive secretary mama mpani na nado danko akufado nkomoyi awudi ye ya kakra kotwifa no ho na lawyer for ne na lawyer for the krata aba bonten se omo emma ne awie ye se oso ba bonten ebepa o ne chew na ase eye boapa yi bi na opese wudi gu nanim ase asemi wate na wate a de na wo kade afa ho yo me das me de men kasa bebre wo se me mpa na chaw me pa na chaw if you say me hwe ni TV so
onua TV any TV3 ba me am ntutu ana monko boso me frɛ ho nti ho me gitum se na nka osameko hu de oye man no emra de mra nti me pa me nua na kyɛw emu mesre no edine ba ne se enye ono a ono so mra bonten no mekle no sinsa smart no de ne so mra bonten se ono ye na ono o meka bibia media na ode ne nesi so a enye hwe me me pa kyɛw o me metie odu bi a security se oba bosume frɛ ho saa kunu no mutu no ene DC no oso ene so abane nim prensa e wo galamse ya enti so say ye maka no men ko e free no abane e ha no me panacho bebrebe makiasan se wonye ya onya wo yeso a ende onya me ho ende di me hu na mekan na just his excellence uba chokrata dia common na lawyer for say open chew onya bibia maninka confirm no to go from him open asma ka ti nyame so na ka say from ejima ken maka no network bibli so maka wo so metro TV no na maka no so ti sabre de wate na his excellence say o ka say sida for me there o ma doctor for ahwe there no nyame so me fancy na me ntia po why mate o de mate yo. For His Excellency Akwesi Ade Odike, or ye flag bearer at the United Progressive Party. Papa in Komo Okudiye, or ye nuanomo or ye pa FM so. Ibi Kofa Nanamoho, Ibi Ekofa, the Executive Secretary of His Excellency Nanado Danko Ekufado, Nana Santibedi to home, say Odigala. Ewo bosome frɛ ho ye wa santemantema sei ema ensasim fudia wo mo se no ho woni di mu nyasem ketwa eno enna nana santibedi etu ne na lawyer for krata eba bonte so mama Akwesi Ade Odike enne nkoda wieye so amepa wo no mo kyɛw ametwene nsɛm na ansanya ene ade ne di no mo de bɛyɛ no eno enna yewura Akwesi Ade Odike busuafo se utie ne nenu a utum se no krɛ ontiapo se ne Akwesi esie vibrant pa enka wiei se no obesi abu bom atunu bonkum ne nifa no be ma ye mre oso wontiapo entiema ene se ne mote no no ye nua eye kwamredu amane a no de free menhia himfie kra ebreye no eye nana bu abasa e de akwa akoto ahimfo anim se ne nana Akwesi Ade Odike aba bedwa to no se ontiapo ampeni ampaso se wiei abuziafo we de masumu a onse Akwesi ntiapo abuzia ya mane nsi he ya ye hyemobo ye bekoso o menhia ne ye bekoso Akwesi Ade Odike ne chaw peya wode ama nana santibedi etu achibia no ye de bebremo ontiapo ampa ontiapo ne kasa no kra wo fom Akwesi nka o vema wode ekọ yire pezeka se ne obesi abubom ne ade be ma ye mre ye se nyame se onsane yare eno ne di hia yesai yade no kre yade ne betimi he man kama sem nyina ye boma mento so ai abuso for your consent from na woba hema ye wo bechem traditional area nana se wa dwamena adwoa de atodwa kire se wo sere nananom titiru mampanyi na danko akufo to se bechem wom so ka ho wom nya bi eje enhira so no Ghana mampanyi na so ase a wo cheche no wom fa bi so won so na won makwan de condemn to grebu enuoma nkoyie akwan bone pa de wom na mbi so papa ya se ne kine mampanyi na nya ho bibia anhwe mfuturo ne atache ene bekumo mu Obi ni funa to ama mo say man time mu nyina for the mouth do baby and mom de ohima so me say say ye do buy enchepi na so acha kakra mfie mienu ne kakra ni fa se fie mienu oba ha be sai e de abisa de kakra to wani menim say eno na wa ban na oba behwe kakra watimi aye ne MVP aban aye amaye Oliver Trace they ask for more Oba ye de yakwantu woni o say ye ko mampani ho e ko srei na so mampani be ye ni nyina gina wo so sa oba ye kwan na maye ye kwan ya che me ka kwan obi be ka sede en eye bechem town rules mesa opi e da makoma so pro de betum pon wa ne fe e so ka ho obi ba na ohu se de kro nti a ene na wode adwuma bi ba who says Sabio Crono Edim and William Wom, Intime Bar, Ebe,
ti mesro o man panina by ebe share me bottom ayeye election say 3 months time obebu kwan no so ama afie twem ti mesro me de suma de mo betimi aya ama me biara me say ama first coach ama me MC kra de guy name ho ekwo TV so ntimi nkan bebre ti mesre pa edamakuma so MPP aban NDC by ebe kate so entimi amaso ena maba ena my first quote man some man enya one ena ho we dia mo fa nko wie enya say ye beto aba ena mo dia aba be gusu say ye twen na ye to aba ya ya ma betimman monya na obia ni hu say dia mo kai no maye na mo ye bia eno na betimman behwe so na o makasa dia mo kai no And watching over him as answer the to a ban when much Bechem Government Hospital. One more Sradas Brano Biana Ban Penny in Concourse Sania Baya. One more how over to me I am home. Tell me what idea Caribbean Minister Miaka Saminobako Hospital. So Hospital, I mean, anonymous see 1940 something. And I mean, anonymous see hospital. A time back, Okra Diana ye won enua ne wo aban ba biara no aye renovation kakra wo ho na waja no ho e de na betemu moya amaye NDC aban aba MPP aba ben prensa ye nyina ye nya mo hwe enti e de na mo wo ka kire ye ewiase ade ehia pa ya yare sabia nyame da sayare dan su nipa na ye se wudidi se wonya kwan na nte so wonya bibia na wompom ten bunibia na wato si ti ade da makoma so pa ye e kwan na de maka na hospital no so ehia me meso se me manfo aye say ya ye pese etu ye na ko regional minister ho na so regional minister won ka ho a enye yi e bia wo beka enam samantam no do so nti no muntimi nye mma beche mu nko a ti meso eniti na mse menya health director meso pi hankwa wo hwa na ye regional hospital wo ha ukodua nkwanta ye private hospital na nam se roman for no omo wa akade ni nti no obia sori ana okodua nkwanta obia sori ana okodua nkwanta tai wo ha wo se ye hwe na ye ye ni ye na aban no ye nyina ye nya ho mfaso no obia mpese obeye ni ye fi se e ya aban dia enti meso bebre ya da makoma so mempa maso a ye ente bia ye hu kwa ya ye fa so aban na jeso onye ni ye ti meso ye ma disade hu kese egu ye ni mase say half region ye nya region no na ye regional capital ba ko e wa ha ye enti mu nye ni ye education de ma ya ma ti meso mu bebre mo nye mai ma wo some police commander pania ba ha Near turn carry area Wabahima ya wano Bechem traditional area. Nana say what Jamina Ajua. I was on for Eguso, some parent 3.1 FM, we are prem to break us, Siena, Bia, will be an Igusua, Yadema must I be a Binian Tosway, Nayam Famunko, a chamber of construction, Unamatanaye, and to tell about some perfume in some of Ponoso Cheseka, a bind to woman, Empimenim, Emma Enei, or more Ayan Shisiania Bermum Penim for, Edid Dincomo, Apequania, and Penim for Befaso, Nasa Canoa buying a desa chamber of construction fui, or more Atimiati, a day every honomo. Na chamber of construction industry kuno openi Emmanuel Cherry and a penny kwanchefa wadano yeneno eni hunkomo openi utienka Sompa FM studio yamwaha ejo so mini avema yagiri sempom ye Yamina dom na unso e erade adom yebebusa se eka bandi mu no eye eka bei eno bebusa se edi adwuma ena moya yesi 20 billion hey nye kakitwo say mami pa kwenya so na me chia otiefuo ne tinti ne tietia ne say Ghana Chamber of Construction Industry apex body I host all the professional bodies in the built environment, the trade associations and artisanal bodies, as well as some of the research institutions as well. And notably, no, we don't admit individual companies or contractors, but our members
members of the chamber, which are some of them are Association of Road Contractors, Progressive Road Contractors, Association of Building and Civil Engineering Contractors, and what have you. They are members who are contractors in the country. Omwana omuye juma ema aban, ebimu asi adan ama aban, ebimu su aye kwan ama aban, ebimu su adodo kwan no ho, ebimu su aye afili potholes ni routine maintenance anyway. Enti saa nkurɔfo no nyinaa na woka bom a ɔmo ɛyɛ adwuma ma aban a ɔmo twɛn aban sɛ aban bɛtua moka yɛka sɛn. Na ɔpani kyerɛ nti ɛyɛ from year bɛyi to year bɛyi na aban ɛde mo saa kawe yi a ɛtumi aba bɛyɛ kɛse bɛyɛ 20 billion no. Sɛ nokura ne nyame anim abandada no ɔbɔka no bi ɛnti ɔbɛfiri so no Ojaika. The same way, so by Fofronso Bayano from 2015, Abomodi Atia B. Atia, the Obetimi Atia. Now, so the Akem Sesiano, I don't know also. And no, now, I did assem no eba because Otia Ninano, no, so Obo Ebiagum, Otia, no Bogum, Otia, no Bogum. Enti, Nuntina, Emma, Ekano, Eko Esrobibre, I hear Yehuene. Na sani wasi achemu die eya contractor for a womo aya kwan contractors womo si school contractors womo si hospital womo so akwan na ye no access e bia womo akwa akotuatua potholes no eka eda ho enti payment plan nkomo a mo ne aban edie no ekose aban agiatum enhyehyɛ be no wo ye e de atesa aka we die free honum sesi a obeti a ansa na parliament be rise no I will say aban the Kishie at the Atukwemu, our parliament AGA2 are more approving $750 million. Aban Beko Akoji, a Bona Okakoji, Edia Abe Aye Atiaka, Edia Binsu Atua Ejuma, Oshia Sieso, any Ebinsu Ejuma Fofura, Opese Oshia Sie. That is one. The other aspect is the cocoa sector. No, I would say cocoa sector. No, omu Shishebia, omuni omu partners international partners. Enti afidia omu kokoji sika agency omu production. Enti afinso si omu be syndicated loan. Enti sa loan no parliament AGA2 that's $1.3 billion. Enti saa sika no yɛkasa sisi a panyifo akɔ ɔmo wɔ dwaman so a ɔmo gusu edikita ho yɛbɔ nyame mpa sɛ ɔmo sa bɛtinya ka saa sika no enti ɔmo sa ka saa sika na ɔmo ba bɛtua koko bɛtɔ koko etua koko fo ka deɛ bɛka no ɔno nso bɛkɔ akwa yie mu ɛne akatua mu ɛno nti saa hyehyɛ no na sisi a yɛbɔ ma ne sɛndɛ yɛni aban man saying bobo hono bebia edu sisi ani enti but saa sika ne nyina nso entiminti outstanding na aka sisi aye kase nti what is going to happen is we have gone beyond how they call it this particular stage enti any Bank of Ghana echo how they call it to adwin because banking policy no any regulations no bi wo ho a ma bank for no omodi man say omonso omo interpreti the banking rules or the regulation and the regulator Bank of Ghana no odi they will come and punish you for it and until bank for no so no they are also elected relax in certain conditions because we want to hear you beyond that they will close down your bank and because of that there's pressure on the banks, and the banks are also shifting that pressure on us, the contractors, in the sense that contractor for Bebriako, Jisakoji, Busia, every bank, and why a coin, she say within 3 months, as a bank chalka. Sesiano, banks are this amount, expected within 6 months, Mabetiauka, na why or my own safari away Sikano, as Sisiano. 6 months, 3 months are bank chalka. 6 months about Tiaka, 1 year one Tiaka, 2 years one Tiaka. So that happens. That continues, sir. Which means bank
Sisia only ni koye no or the press about beto so na wo contractor ni what the ujapade e di akosi awowa e di sasika no say aban a delay which means bank no has no choice than to fall back on that collateral obeji sa collateral no ato adi ati ni sika enti wo be professional na businessman na wo pese wo boa na aman etumpon ana ko enim e infrastructure space no sesia no wo bo abedani victim boa wo pese wo boa no wo japade kakra nyame ahira wo atini aye no because of abandonment no lack of free job sa japade no enti ye ko ana ye ba enti these are some of the challenges ye pay man say any Bank of Ghana eko to adwin ekudi hu nkomo okay sesia no ya hu bebia sinto no wo any banks bebre edi nkomo sesia some of the big commercial by how they call it the commercial banks within the country ya how they call it na any GCB MD any ADB MD any omu ekodikita hu efa kwan so ebetimi afa ebetimi aboa contractor any aban as well as the entire country because obuano betimi aboa okay enti policy na ti sesia no omu fun be koso sa enko yi and these are some of the challenges and Mr. Charin can be say sa challenges we ho na mo Bank of Ghana mpenimfo akwadin komo mo sia MDs bia o mo da banks na no o members na o ma ye contract e dia ma ban a ye ntu o mo ka e ka emene wo mo no e dia asem na awie o mutie wa o be ka dia kire o mutu assure them sesia ye ka say man say e chopper ne di beto mo nyina nim say o mo say ye man saying ye koti han sana we nim say sana abenu eti I don't know no krayen koti adromra no ane han enti ye ka say ni nyina sika se aban se si ai ka say oni sika no bi kwan so obetimi afanya sika no ono ane ye nyina akọbobo hu adoma man say nyame ay adom parliament give the approval ye nyina fan pa bota aban chi no okọ international monetary marketer obetimi anya sa sika na ope ediaba sa sika no bedu Ghana at least obia mo chan kakra at least be solve most of the problems meanwhile why is working on that we are also looking at the medium term no on any Bank of Ghana any the other banks my management able bonus see here after this we are going back to the president because some policy issues without the president the Bank of Ghana cannot do anything. And any mampany I got transit because man say jetuma a bebo no ankasa na ban ba be krabe here. And ye gidi say enche man say sa as how ni nyina no e be free so now so ye ka mampany say now all man say obo atro man say ye koto Tesia or Upper East, and in Yeji or Waba Savannah region. Tesia or Upper East, and in Yeji, who say, contractor fire, Juma fine, come on, all the one who Sa any genum, ye pesselma, contractor for so Munyeji. Send a minister, Anabo Makwata Nieji, Martin Mr. Cherry, and I say, Sa also, ye pessel almost my contractor for so Munyeji. Yadase pa nyamisha one wo time awanyama yawie amen yo I was from Mr. Emmanuel Cherry ni na kwa kudin komono na yepene kwanchefo a Chamber of Construction Industry wadano se CEO eka abandoned contractors ewo mayimu entity echese ebrube 20 billion eno hon komo eno mane mampeni na nado danko akufo ne Bank of Ghana mpeni for ene omo ma benisi kasemo ewa abamu kukudi ya woka kire se ni nuanom contractors no enkoma komanto om yam na bibi papa bi ebe free Nazareth naba amso yanyina we so na ye na ye ho ntwa simra enkopensu kakra bi mo ye ba pi ya kechira ye besa ede api mo so awie Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and from one baby a wo share say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo any entertain ko na ni speed ne so de wo ne saso da say dwumem efie ana baby a wo here internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ni mu
Muntwitwensi. A dem say smooth. Dia wudi ebia. A content term so dem out. Say Wi-Fi and now hotspot deployment. CCTV camera installation. IPVT installation. Net surveillance. Digital security locks. And a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kwana. And you name. Simple. Unya how bia. You provided 24-hour support. Demand. Ope a chakwanya. Top high. Opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank. Never dine bakum. 0202-699-110. And now 0244-601933. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Mini or turn drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwade we hwan yo. We per small loan wa. De wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia na se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Sompa nkomo abusuafo monimi nyina be ya dwen se enye nipa nyina na sasem ha wo mu a wo mu wakukuduro betra radio so beka wo no masem nanso asam no se yensa ka dia abedwafo ne arefo ntiefo ye de enim die be sesa adwene na obi nso ho ato no sompa nkomo yese awade bie ni wa aseye Bible say na obema ni hu oba no wo se a me honam ni na me dompam dompani sete sadia adre ne ware wi a na yesi akire oba ne wiem bema ne wiem de friend is the cheating no ye be ready ye ba Bible say obema be jana ja ho ode ho ba akofam ne yere no ma ye honam kro na fe aden ene ye wade wi a obe ye japade ani kuni bema ye japade ani yere nim awade mu kwase buo ni nyina ye be hwe sompankom ye de ye se asemu bia fabreye ye ne ye tiefo ne abedwafo no bedi ama enti hia me ohini ni amakranche adazoa sofumami premaini e wo sompa 93.1 FM efiada we enumre no 9 kopema enumre no sia ye ne ye ntine ni akokuru bete ya ominim awade sisem ye be kyerɛkyerɛ na wawade no ebeye yi sompankom ye se awade bie ni wa aseye na wawade be se ya ejina wo so. This is 93.1 FM. I was saying, some of my crab be over Sompa 93.1 FM. We are prom to break us. You enter some way. You from two for Sebe Fubia no any day and from Uncle Mantemu. Eye Fantiaqua South Mensinum our payment musino na adesha wo sino abonten so na tiesi montene so ene yechubo ye ni abre ni abreko o ye kire o masesade afo so nyasem ketwa de ya o mo so makwan nyina tete apansam wiawie si amako ne edu a ofa so mfa na na no mo nkote a yesi abamu mpanifo akwa kopesika o mo de babe lorry station dia mo no mo chesa twiakai aputo apology o makwan nyina tete hey free himai ediko dwaso ediko me edeko dwinase atwa so dia ba sino kronimu no enyenyenyenyenyenye na so ba be lorry station e kwa be na car ne be fa so no dia ba station ho aba be fa nipa asade wonu makofi na dawafo no kokopa anopai omde demonstration afo so no nyasem ketwa e kwa enam so nenye anko pardon nka mko twa kwan na nka be me de pa na kwan nye obi o ha bia patam ha bia na akore station akora se nkom be station omu nye kwan ne moye nkura nsa na nkom moye station na wo ye DC na so be ye kwan onye kwan nye ya so be station emfa so e wo so ne sen ye ko na ye me se enra me ye tai nko amakoma akofo wo ye tai ba akoma akofo ye sen 40 cd mi ko ye say eto petrol die na me so me ne me ma be di na wo so wo ba be station emfa so e wo so ne sen ye station no wo me ye kwan ne mai saban so di scanner man no wa didi a o me kire yen baby ade down so one found to where if you talk ye here road we need the road wa hwehwe ye car se ho okoba ko ba bia so be tworo car okoba so be pompe tai
ukoba so be yesi station ni de hu hia yere ti akwasa afto ye bre ya me kase ye mbra na me boa che sa hampi wa this wa e dey say ye bre ye kwan nam so 24/7 be kwa ba bia na ka hu futuo timu nya poto passenger fo ka sa de na ka mu poto san so na nya ware cars mo ni nam wa e ti ka ne me ka me sa man se ko be boa se ko hwe se ka ya kwan ko betima ya man ade ye me ya ba ko se he be eja betua parking ticket tudu ho parking ticket obaji police su ba be ja kwan so anopa be 9 to 10 oni so ba beje 5 cd the whole week yo oni so beje 5 cd ade ya che bna da obesi aba Wednesday Thursday Friday obeba eno omo beje edu anim na ade ba kwa me ya say police for yeso mu ja kwan so yeso police for ja kwan so eso highway patrol for ni bia wi omo abeja ye kwan so ade bia 24/7 beja ona mo tete driver for mo je 5 cd omo je 10 cd Abusuantia no we adaba for a woman nam osi no kwantempo so no mo che se ekwe nye mo ba kwa ne dia mo no mo se chinchin na ekwa lorry station na car ne be for he no abegina station ho aba be sesa passenger for de onuma call na abusuafo se mi nyina so bo no wo mo abankrache pani yewura Ernesto usu no mo de bono anu ntiba mo ne twa asa so mpa fam nsem for de so se fa yemua asem ne basa no a ye kako bunkum ni akako nifa kakra nti ye ne se MC Ernesto usu yanko bisa no e se wo mo se sika no aba na wadi wo mo ka kiro play enye premfa se lorry station mo mpe fa sika no be kwan ne de ma wunum na DC yasemi etise pa samaya no yeye boko himaya no yeye se mpanyfo na yeye o asem nyina na se mo haw nyina ne se yakwan nyina enye na yete o mase sanse yeye ne o mu nyina na ye fesi sa o hawi enu ntimi hu se sabre ya ekwan no aban ene ne mpanyfo agu nhihye so o ba be ya maye no na enya mbam se mi ye ekwan no hu bibi ene se station na omo operate no mitumi yi siesie na eye krabehwe na omo so atumi de no so ahyeche omo yere kakra obra aban so egu nhihye so na oba be ye kwan no amai enu ntina project de makati so de nyina no de mani je wo mu pa eye osuno lorry station Abusuanti amanfo ne so omumpo na so DC said project ya wode aso abofom ama contractor so ba begina so ayeso adwuma ne ene ni gie pa any lorry station no mobile ben wo si no ne so adawafo ne say kwanye ozo be lorry station abusuan semi ye DC mfensi ne tutu akokotwe yebasa akoso so akoso biem na ban betena konya so wa ye nhye se ne be ya wo mamba pa bia betimi atua to na ye timi dia ye o man mpuntu nti no wo de ade friend say 11 eba na won bu hu akonta kire se se kwabasa fi ye tumi mia ye ne agigi sika ne bia anya hwekura no billion no Ghana cedi no ensia chiripo no enkono 6.9 billion Ghana cedis ena se sika betumi dia ma ya fi mu na so kwa wi akire yanyeje a ade no dam se efom se brum 4.5 billion Ghana cedis na afedie epai for kire san hwe yi a ebekwa akohwe na enam so ama samre ba na no power ade ache bia adwumedie so ye oman no yodubo achetena so na za hwan ye mfa so bo mo no Ghana for anasa ban eno na panyipa ya wono na mobile money agent association wakasa de ma wonom ye Ra Joshua Edmondson watchers re enyo bi na ayo ya ne yaye na nhye no kra na ban de ba na ban na mu wonte ase edi Ghana for be date ase am no ye yase nyina ye tena se yesusu bribi ye hye ni ye sane ye be ya 11 no ebetumi agyina ne na so Bank of Ghana kasa womo hwehwe mo mo so jane e di adanse pepe tu Sompa so di nipa doma e bi momo e ye juma no eso ti ana ate ne se you one let me say that eto enye bone na yen the mobile money agent association of Ghana yen ti to tia ye ti to tia tu yen se to e ne de chiche man yen se nya to ne de aye ecosystem ni ama na e kama then so adia e ma you eso ti ye ne se na consultation anko so bebre and an church so anko so bebre na osha e ma momo no anka na yile ni bana ya magana fo ni ehun se yen association yen ni ntu na momo no ama e be ye mrawe ya parliament e gitu we no ya call presidency and ne ko snack at no ye una smart at yen ni ntu ye what challenges you say e affect you because there are a lot of misinformation and misunderstanding surrounding electronic levy anything ya say ya kasa ye ni abanye ba ko na ye church Ghana for in the front almost 11 na say so ko you tika e attack 11 so this any tika ma e attack 11 san ye man ya na ye niema sabi na e won ko 14 ti momo no it fully down drastically. Now, Osha in that, yet that's a position with the result in Shema and here, Minister of Finance, the Ghana. Or chance and mobile money, volume that's a take also. Then to 11 I then, make from Anna, connect, and Yadia by me, see Anna for one. Yeah, but you can say, yeah, I know, I understand it.
Bibia no yantia siasa tememfo no te won ho ase a 11 no yebetumi agege amana ye wei aye customer for the mobile money agent association of Ghana Ora Joshua Edmondson Abusua yamfa seda ema abe heba clinic ye koni akwa kenka madwenche kakra amode aba ediamo nemu mabe heba clinic se menka nche sebra na yade bia teti wo bia ne amo adane pejame kwesi awiam ya abusua nya yanka ba mo wo mefa wo nkono abe heba clinic sebra na yemfa eye edrunka ho yanka sia bibidro ya yade suru isa formi sa hwentia ne akakodo kakra wono no eno ande yade saw yade bebo yade ni se dwie ede afri ne padua no me se bema ofri uto opanya ne nanso nyin se de nyin se obi amfa bi nhyɛ woda for ne ekire abeheba clinic okwaku donso no so a ope extra large a ye diama wo ba fibroid ye yi wa bra yemfa se kanka wo stomach ulcer num etwo ene kokone wababu nsa wa yase kauje enam yare wase filis ne ade prostate cancer prostate enlargement gonorrhea ne ho mpempra wade ade ye tenete yade we holy heart ebi piefie bi mu a na ye braboni sun abeheba clinic se brane ne wo beto nchia sickle cell ho scan ene ho testing nyina ye bi ediama bi a wahia kudunku bi odono fili ne yada ne dege no mo pese mo wade ye se mo nko sickle cell ho test ya for ne kire abeheba clinic infidi papa ye be ye test na ma say ye wa patrapa new site wa from 0243 3453 92 0243 3453 92 and 05064 60208 05060 6460208 05064 60208 ne no e bonkomo afi kopebusia e wo fido back to school abata na nche den koda ne ba bibie school enkoda nkitenkite ne wo musuku fees e che kuroi nyasem kitwa o kitenkite no say university ne ho ne defo enkitwa cage ne kindergarten ne nursery ne Yesu Mame de se Mary o papa de se Joseph na ye kire nkoda no ho school fees nyasem kitwa yinim se niam mu odrede ma abata no enti fido se wo ma ye nhyehyeye ye fido back to school enti abata no amu pe bosia e de akwa akotuatua mo man school fees no ne hia ene se obedale star cause you are 7 say obedale wani shuta obakufo ade edo wani mu be bisame obedale a fido app no na wo sin wa yabosia na 1000 Ghana na dam 2020 million na dam na de akwakutua akwada ni school fees we fun so enye se kofo ofie ejapade bra wo papa asase no hwan debi we picking crying na wo sin ti we e fido back to school promo ya ba abata no bia we kura me ya na me dale na we de akutua akwada ni school fees no obuza for madwen che no cause yenken ozi ya dale star say star 711 star 999 hash. Mo kosia. Na de wani mu ana. Kabiem. Ana se ai Vicky atro no tata right ni ana. Every man so. Ojo no tata right. This star there 711. Star 999 hash. Ne so do. So fido busia nyadin. Anya den. Obo ya na ba simple. Ye fido ya mai be ku school. Okay, next week. Fido adawroma I was over your cloud internet wati open internet papa cloud internet beboa ma hoto ko top high ye ne love from dish animu abronsa no akuma uman rural bank womu no sada kro no amu na yenso yewo na cloud internet wifi